Bak tuğanlar kontrabandan tiyavuz et. Bugün 23 aprel. Burada kantalan kamazlar turadi. Bu arada kirib atat Tajikistan'a. Tolup atat. Bu kontrabanda Tajikistan'a kirib atat. Bu kimligi bilmeyim. Bizim pagran soldatlar buların akçasını cep jatatda. Bolbosam күнүгө кетет да, күнүгө 15-20 камаз кетет Тажикстанга. Бул бир болсо жанагы борбордуктагы Ранонун товары билбейм, шонун бизнеси. Рано деген бир аял бар. Полный менен турат бардыгы. Контрабанда. Тажикстанга кетет турган камаздар, фуралар. Ичи жык продуктун, мөлекет, строй материал билбейм. Полный кетип атат. Муну контроль кылган эмелер жок. Taşıyıp beçara polny emet otatman bardygy turat nerede. Bunu tıyıp kişiler bir elde tartipke kese jakşı bolot da.